أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان عزيز، صحبت ما بوري در حق مسلمانتيا حضرت حمزة آبي رسول الله عليه السلام دبو. إجا في برنامجي إن شاء الله أمي بهفرة لسر مسلمان بونا حضرت عمر كري خطاب خليفة إسلامي ددوا أمي بسكرين إن شاء الله. سيداي ما ملا محمود التبياتي أوجي دو حضورا ودايا إن شاء الله ويجمرا بحثا حياة ومجادلة حضرت عمر بكي سيدا. كرم بكن سيدا. كرم دار بن خد جورازي بري هر تشتي سلام وحرمتي خوش تبي تماشاوان از بريدكم براستي برنامه خوي بوري دما بحثا مسلمان بونا حضرت حمزة كربو بشتي مسلمان بونا حضرت حمزة بسي روجا لغوري روايتك جي حفت روجا عمر كري خطاب إيمان بخدا ورسولي يعني هون حزكن سيدا بريام درباسي مسلمان بونا حضرت عمر ببن بكرتاهية تخازمن كي بحثا باوي قبيلاوي هنكي قبيلاوي چبو چاوا بو از خوازم بحث بكم دقنا تماشاواني ما در حق حضرت عمر ده بيتر هنكي زاني نوان چه ببن عمري كري خطاب سيدا جي قبيلة قريشية جبافكي بني عادي بو بنابا قريشية دي قريشي خب خد نابنا هب دي ده بافكي وان هبون يك جوانا جي بافكي بنو عادي امجرد بيشن دناف قريشية دي بافكي بلكي رهاوان كن وجي هلا جماري دي كن بلكي بافكي بني عادي بون چونكي دبي نپر بون بجمارا خا بابي عمر ناوي خطاب كوري نوفل كوري عبد العزاي دياوي ناوي حنطامي كچا هشام ابو جهل بن هشام حنطامه بنت هشام يعني دياوي خوها ابو جهل يعني حضرت عمر خارزية ابو جهل خارزية لاوي خواوي خارزيوي خطاب مزني قبيله بنو عدي بو يعني بابي حضرت عمر خطاب مزني قبيله بني عدي بو بناوي زيد وخطاب دو كوريوي وبناوي صافيه وفاطمه جي دو كچيوي هبون بتمامي 4 زاروكي هبون نوا قريشي عدي براستي جي قبيله بنو عدي بجسارته خوانكي نام دابو وك عمر جسور وقرناس وقهرمان بو لغور روايته دبي باويجي وهابو بجسارته خو نام دابو هناكي بشتي مرنا خطاب سروكتيا زاري بنو عدي خبرت كبدستي عمر كوري خطاب براسي ويچاغي وزنا سروكتي ومزنانتي دبي مال وبرابو فقط دبي خطاب مال وبراكي زيدل بيخو نشتبو سببي مزنانتيا مالا عادي مالباتا عادي كبدستي عمر كوري خطاب دبي عمر دزاروكتيا خدي پروهر دهيا قنش كربو يعني ايتما قنش ديتبو دزماني عربي دي شعرزا بو دبي خطيب بو ديسا دواري سياسة دي سياسة مدارك بو ديگل خورد بو جي مرسلي دنابينا دولتا دي مرسلي نابينا عشيرة فهم دكر دبي شخوا وزارتاج درب يعني وزير خارجي برياوي جي قبيلاوي أبي شمال باطاوي دمشان چاغا عمر جي اف پروردهيا قنج ديد پشتي باويوي راستا كدستيوي دبي خورد جيبو دبي مشركي مكي وي هم داخلي دار الندوي كر مجلس ساوان بو هم جوي كرن وزيري خويج دربي كاري مكيج دربي لهف دعدلان دبي عمر بو نخاسم صالح خورتانيا خدي دبي بإنساني أشراف و مزني قبيلار پر رادبو ورود نشت إنسانه كي جير زانا باقل و عقلمند بو جهاتي بو ميرخاص بو بعقيتيا خو دنگ دابو دبي راستگو بو حضرت عمر دما جهالت جي دبي قد درو نتكرن حضرت عمر وك وصفه هفدیتنه الچی جدر وزیر جدر بچاوا مالباتاوی دمشان چاغا
اف وصفه بروش وجوداوي دهات جمها مشركه مكي فكري گو ای کاری به کاری ما اجدر بکی براستی جی عمره مشواره کی دری جی وزارت خارجی یعنی وزیر مکی خارجی اجدر و بو شخوش بره دباف کی بنو عادی اف کارو ایش لحفظ عدلان عمر جی وق بافو باف پیری خو زبونه عراقی بو یعنی تریاکی عراقی مطلعی عراقی بو گریداناوی پوتو سنا مره قوی بو از ازیتی پسناندن اخلاقی بو یعنی بنجیلک و پسناندن پرش پسناندن حضرت عمر دماج حالت دی جبروان خصوصیتی وی دبل همبر اسلام و پیغمبری اسلام جی نه کی مزن بو حضرت عمر حتی سالی işkence de az benim kayma bahskir gelek cariye gelek kola hangi aziyet u işkence tadilwan kirin de gelek çaviyan kor bunu felç bunu جبر ki ji Ömer dinartiya İslam'ı de derece umri xadi zevqak mezin distan keyf dikir çağa nertiya İslam'ı dikir çağa tadil ehli iman dikir zevq distan af tavgara Ömer hatta sala nübüvveti şeşa maha zilhicce devam kiriye. Her vakit sohbeti xoy derbas bû jî me beyan kiribû gelek ashabî peyxember ji destî wî eziyetnî gelek cuda gelek pirceleb dîdine. Hazreti Ömer me got sala nübüvvetê şeşemîn di maha zilhicce de piştî Müslüman bûna Hazreti Hamza yab sê roja ya jî heft roja îman xweda û Resulî yanî هناك سببي ويجي عجوتني إسلامي هي سيدا هون حزكنا زوان سبب معلومة سيدا يعني جهرت تشتكي لسببك يا بحثا حضرت حمزة دجي بله المسلمانية حضرت حمزة زيتاقو بذات خالي حضرت عمر أبو جهل الرسول عليه السلام كريا هم أفجي بعلامتك شنو سيدا يعني وبحثا مزيتي ويا دجهالات ذكرنجو دبي أشرف وعشيرة دورا مكي خوش ناس ذكرن يعني كاريبو تبحثا شخص كي جير كل فلان كسا كوري فلان كسا فلان عشيرة رز ذكر يعني أبناء أفجي مهارات تخوازه يعني إيشكي أفتفجي تشخو بشت مسلمانتيا إلى سيدا بونا قزان من مسلمانا يعني دونما خليفتيا ويدا ودونما خليفتيا يجو مثلا أو كا إسلامي فبويا يعني السنور إسلامي فرح بونا أفهمي فا بجريه وي فا حقيقة درت خير أورتي كلام كن سيدا كلام داربن سيدا بريا هر تشتي ام تفزانن معلومات تماشاوانه ما يجي هداية ودلالة دستي خدا يهدي من يشاء ويضل من يشاء آية من يجي بخندا خدا جورازي واني زمان ايغو او بخازي وي بيني هدايتي و ايغو او بخازي جي وي بدلالتي ناهي لور هدايتي اب قاعده كي سنة الله روجا باوی ما آدم علیه السلام حتی روجا ما و حتی قیامتی اف عادتا خدا عز و جل قد نایگو هردن لگوری روایتی تاریخی د مسلمان بونا حضرت عمر ده هنک سبب هنه اف سببانا یک جی بگمان سببی بلکی هری مهمی جی دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم خباب بن ارد بیجی دبی از لجم رسول خدا رونشتی بوم دوان روزی مشرکه مکه ازیت و تعدی خوا روز بروز دجداندن و تفی دری البر رسول خدا و اهل ایمان دهات گرتن یک بیک دبی رسول خدا الباوی بوم دستی خوا بکر و دعا کر گویا ربی تجهر دو عمره یکی مسلمان بکی دلی یکی نرم بکی وی مسخر بکه جبو ایمان بخدا و رسولی ببینه و اسلام بوان عزیز و سربلند بکه اسلام بوان به پیشت بخل مکه واجب اسلام عزیز واجب اسلام شخاوی عزیز بوانا دبی یک جه عمري كره هشام يعني خال وخار زيره دعاء كريه خال وخار زيره دعاء كريه فقط شما عمري كره خطاب ونا عمري كره هشام عمري كره هشام بلکه خود تعالی بنیارتیاوی حمزه دحف دای اسلامی آجوت اسلامی او دشوناوی دهشت جبوگ عمری کره خطاب قالك مزيتيوي بلكي تشيتر قنشتر بونجي ابو جهل ابو جهل
خدا عز وجل او مسخري ايماني كر تدي مزيتي يعني انساني انسان يعني ام الكيوينه بلي يعني تديت السلمة منها فرضها بلي جو بحكمة بهوريا ما بفيديني بلي. يعني ام الحكمة نقرن فقط بلي. يعني ربي عالمي هداية داوي ضلالة داوي بلي يعني كرت يا كرت افسي يعني. بلكي قال لك مزيتي ابو جهل وشرتي هبو رسول خدا جينا خبر دار بو بلي سيدا خدا عز وجل چاغا خست دعای قاصده خو به جواب نهیله مزیتی عمر کوری خطاب جبرگ جورای ابو جهل ربو عمر کوری خطاب آجوتی اسلامی کری نصیبی یک جه اف بو يعني سببی هری مزنی که عمر آجوتی اسلامی اف دعای رسول خدا بو سببی دودیا سیدا حضرت عمر دبی روزه که او خود بیجی پشتی ایمانانی دبی بریا زیمان بینم بکیلی که دبی روزه که از شوم حوشا کعبه و دبی مدید پیغمبر علیه صلات و سلام نمجد که و دسر نمجا خود جی تشتنا دخوینه دبی خوندنا قرآن باندورا گرینگ لسر مکر تأثیرک مزن لسر مکر و دبی مشخار گود هی تونه افزلام يعني محمد شاعرك نامدار ناف عربات چونكي شعر و ادبيات ناف عربات پرل پیش بو دبي جبرگ خواندناويش تأثير لمكر دبي مگو هي تون اوي شاعرك قالك شاعر جانك شعرات بيجن باندور سرمدهيلن اف جيك جوانه فقط دبي تقديرا خدا تشتيق قاصده خدا دخن جي صورت حقا آيات چلو یک بو و دبي تقديرا خدا برسوا بدگمانه دلمه درباست بو تهندر خواندنا رسول خدا دبی برسوا دبی بشتی گزور فکریم بکلی که باللحظه که دبی مدی اب کلمه حرک بار جی ناف لیوه مبارک نقطین دبی گو بگمان اب قرآن گوتنه پیغمبر کی پر فضیلت داره اب نگوتنه شاعر کی چقاس هون هندک شیرت آدگرن سبحان الله دبی ویر اف کلمه حرک بار جناب زمانه جناب لیوه مبارک نقطین برسوا مدا دبی برسوا بدگمانه مدا يعني او تشتت خيالي ويدا تين وجودي دناوا ليفي رسول الله عليه السلام را جوابا وبرسوا جوابان رسم بشر دبي مگو هي تنه اف مروف رملدار يعني كهنه دبي ديسا شنابا ليدي مبارك جام سورة ابو سيدة سورة حقا آياتا چلو يكي سيدا دبي مدي جنابا ليدي مبارك اف كلمة حرك بار وير دبي ديسا نقطي دبي جو او اف يعني اف قرآن نبي في كاهنكي چقاس هون هندك چقاس هون كم دفكرن هون كم فهم دكن اف قرآن جبار ربي عالمي هاتي داخستن ديسا سورة حقا آياتي چلو ددو چلو سي لبيهف دبي اف بدگمان هاتن مي هر بدگمانك هات مي دبي خدا عز وجل جي بقاصده خدا گوتن برسوا بدگمانه مي بقاصده خدا گوتن دبي براستي قرآنا مبين تأثيرا خوا لسر مريدا بو چونكي عمر بشتي گولوان آياتي حرك بار گهدار كريه بالنفسا خور كتي هندر حساب ديتنك مزن ولو هندك بشي قد قناغ قوي لحظة بلحظة روج بروج ببر گوهرتني ببه جبوي دست بيكربو توري خوي لهمبر فيديني بشتي بيا براستيجي عمر نرم كريه مثلا بويرا هجرتا حبشستاني ليلا كچا حسمت بيجي دبي عزوز لامي خو عامر بدزي گرما نيفروجي دبي مي بشانا مي هجرتا حبشستاني بكرا دبي زلامي مجبو كاركي خو لبيمما دبي مجي كرام حشا لبرمي على السربي سربشتاوي وبدزي مشركي مكي نيفروجي چاغا تاوی گرماخا تواتی برا عرده دا تفراد زن خوا قیلوله دکرن
دبی ام جی 2 ساعت درد کردیم چون کی کسی شیارتون ابو جبو کس منه بینه فقط دبی ام دیگل بدزی درکتن برید دبی لاوی خطاب لاقایم ابو دبی از جفلیم از ترسیام دبی مگون ها یا ترجمر خبره بده یا ظلم و حقارت علم بکی یا جوی گلیه مبگرم ببین مکی حبس بکن نه لز درکم دبی لاقایم ابو دبی جمر گو ای لیلا وهاب کد تا آماده کاریا خو کریه کد وهاب دل کی خوش دبی کیف و شای جمر گو دبی میشی هما خدای عوض ناف زمان ناف لذیم دبی مگو والله و ظلم و حقارت المکر و تعدل مکر ام نما کارن دوی باجارید بهورن هروهون المدخن اون مبرچی دهلن بیبو گوتنه نل ریهون جمارد کن یا خان جمعش خور درک من عردا خدا فریه اما هرن جی کی بهورن گم کاربنش خور حیاتا خوی مایی برحتی در واسکن دبی عمر وان نری وشکور دبی محزوم بو دبی گو دهرن خدای بورب سبحان الله دبی لاوی خطاب و هر به خدای بورب شخور هرن دبی تشکی کسی یقین ندکر دبی اف تأثیرا قرآنی پیغمبر لسر عمر کربو دور دیجی خریدا یعنی پرواز دابود لی عمر جبو وک شوق دابو جبو اسلام جبو قرآن جبو تسلیم بونه دریگ لسر عمر کره خطاب و ببو دبی براستی جی اف جی جبو داخل بونا اسلام نشانک بوج عمر کره خطاب را تأثیراوی چهارمین سیدا چاقا تدی بری خود دیج بو رسول خدا شهید بخه و نعیم دبیجی نعیم دبیج چما هر محمد بکوجی تو محمد بکوجی و قومی وی مروی وی زاره هاشمی و مطلبیه و حیفاویش تا بگیرن هگر توار مرخاص بور عدید به هر خواه خوب کج خواه تا فاطمه جی کتی ویدینی زوایت زید جی کتی ویدینی تو میر به هر روان بکوجی نعیم جرد بشی نعیم جرد بشی عمر دف جوانا برده ده راست برای خود ده مالا خواه دبی چاقا گلک ظلمه تعدی حقارت الخواه خود که خواهاوی به مرخصیه ایمان میدان جرد خوین دبی هر ما ایمان آنی چشتتی تقصیر نکه تو کاری به چی بکه دبی وی چاقی دیسا کلیتا دلی عمر کتبو کلیتا دلیوی مهر کربو او مرخصیه خواهاوی او جسارت ایمانی خواهاوی بوی جسارت ببرای خراخوی دبی بکلیتا ایمان دردلی عمر بکر ایجا نرم بو عمر پشمان بو گوکا اف تشتی گوت خوان چی بوجمر بین بسوز از پیمان دمستیکلی و نابم کلیتا دریه عمری داوی ما بو خواهاوی اف کلید بکر اف سبب عمری کره خطاب آجوت بون اسلام سیدا من حس دکن ام درباسی مسلمان بونای بشکل بله سیدا وقتی ما بهجمارن دقیقه ما بهجمارن ام خازم حقیقتا يعني شخوا هر صحابة كي رسول الله عليه السلام وكبحر كيا بله يعني ديروكا إسلامي در حقيقة هذا جلد نفيسيا بله إجا وقت ما بهجمارة سيدا يعني 5 دقيقة معنا بله سيدا وفي بحثا يعني حياتاوية بري إسلامتي سيدا بله چند أو كاجيب كأمد يعني قسمه دو هذا ما بحثا مسلمان كي يمكن إن شاء الله سيدا بريا إسلامية بتيبتي دي كتاب تاريخ دلغور هاتنا قيد كرن عمر کره خطاب وزیر دولتا شرکی خارجی بو جبو دولتا شرکی جی گل کار کرده بو بجوانیا خواهی داخلی دارن ندوه بو دنوا قریشی ده کسک حتی عمری وی نوا 20-25 سال نگاری بو داخلی مجلس سوان دارن ندوه بو فقط جبر مزیتی وی هری لپیش دولتا شرکی جوانیا وی ده دست آویتیه و عمر با اخلاق کی به پروردهی قنج برگو مزن ببو براستی جی عمر کره خطاب بجوانیا خو بوی وزیر دولتا شرکی خارجی دما خوی جهالت ده گلک گریداناوی پوتو سنه ماره بو حتی قیزا خو کشتی قیزا خو مشهور زادن یعنی دما جهالت دشته بالام یک کنمی یک گریمه تینه اگو گریوی جیتینه گوکه چاخب ساقی خصی بنی آخی سببی ویجی دنوا قریشی آده تبع قریشی ها که چی خب ساقی ند کشتن
اشرافی وان طبقه اشراف نخواست که چه خوب ساقی دگوشتن یعنی طبقه اشراف آره که ماسیک بو طبقه دنی گذارو که خود دگوشتن جی طبقه انسان فقیر بو درباسیا وان ند بو یعنی اشترسا درباسیا خو اشترسا رزقی خو زارو که خود دگوشتن یعنی نوا جواکی ده نکر نشوپیا گو هر کسی شوپان yani ne adette herkesi takip edecek. Ömer Ciş berge eşraf bu. Vega cümle seyda mesela vega dbe am af çağdaş kesim entel kesim. Mesela zaruka çenak. Yani tejeki juat perse zaruketa çendin amri çiye çilu penca penci de zaruke vina bir avji be birisi Kıbrıs'tadır bir yani gavat jet perse de falan da böyle avji ha yani demek ki av adet دوی دمه دشی. سیده جهالت برش چاقام اب انصافتر بو. çünkü وان قیزیک تنه بد کشتن. جهالت چاقام هم قیزیک هم لاوکات کشتن نهیل چیل به. yani insafa cehalet avi deme. Avi deme beter bu. Avi deme rahavan jibni de kuddekin nahilin çebi. Em cehaleta kevin be cehaleta kevin. Mujveyan her em be çağdaş cehalet geliyor. Bale seda. بله سیده ساعته و خوش به خود جورازی به تماشاوان عزیز پشتی نافبره که ام در حق مسلمانتی حضرت عمر ده دیسه بفرنه جمعه قتل بله تماشاوان عزیز نافبره مخلص بود دیسه ام بفرنه در حق مسلمانتی حضرت عمر ده سیده کرم کن کرم دار بن سیده امی بحثا یا حضرت حمزه مکو یعنی ازیته گو ابو جهل رسول الله کرنوی بهتر بال اسلامتیه بکشه یا حضرت عمر وند به خوندنا قرآنی تأثیر قرآنی تأثیر سرکریه معلومه وی یعنی معجزه رسول الله علیه السلام هر پیغمبری که معجزه کی بیه بو معجزه رسول الله علیه السلام و معجزه گوهجی دسته امت ده قرآن کریمه سیدا قرآن yalnız تشکیلیجمش bir dikin bu قرآن yer vücuda Resulullah mucize vücuda yipxa mucize bu çünkü eçunun libavi jibo kuştunavi licemwi zinde bunu sağ bunu licemwi bicam bunu inşallah de sohbete xoy peş dem demji kese qasta kuştunavi kirne çaval licemwi sağ bunu em binin zaman yani jiberge Kur'an'a gidmeşiya Kur'an'a zinde bu peygamber aleyhissalatu vesselam او جی وکا قرآن او شخصی خوشی معجزه بو تأثیر دکر باندوراوی هبو براستی جی سیدا سالا نبوتی ششا جمها مها ذی‌الحجه پشتی مسلمان بونا حضرت حمزه بسسه یا جی بشش روزه بهفت روزه ده هنگاما پیغمبر اسلام و اصحابه خو دبن ازیت و تعدیم مشرکاده can dikşandın, drojni gire müşrika planı goçava jibnidi ve dav u doza İslam'e jinava halkı Mekke, jinava bajare Mekke rakin, civaka Müslümana jihav bela bikin, duvaktaki gihe devleta şirki şaşmin buna Müslüman buna Hamze Pehlevan jisarxa navetine خبرکی هجیا چونکی عقیده کی دولتا شرکی ده قام گوهرت بو براستی جی ببیستنا خبرک دن مشرک مکی پر هجیا بون پر لرزی بون شاشمی بونک مزن دناوان دخیا بو لورا کرکی خطابی بناوه عمر ده شخصی خودی دورمک مزن چکر بو درج باوریا شرکه بردابو داخلی دین اسلام بو دین گوهرت بو توپا دولت شرکه ایران شهرزاری گل عرب شهرزاری شجره گل عرب نابنجی و حاکم قبیله وزیر قبیله قریشیا خطیب و کربیج قریشیا قرارک گو براستی جی مکه در دوران مکه حتی تبع جزیره عربستانی بهجین دابو قرارا مسلمانتی دابو تقدیره خدا سیدا براستی جی
دروجنی پر تنگ دی جبو عالما هندور کره خطاب بگهارینه زمان و زمین جره حاضر کرد چونکی کره خطاب هندور عالما هندور خودی و دورمک شکرا جبو و دورمه جی تقدیر جی هم زمان هم جی زمین کره خطاب را آماده کرد تو کسی تفکرک وها قرارک به وی رنگی جو عمر براستی جو گمان ندکر جبر وی که جی مسلمان بونا عمر لهله که حیرت و شاشی و لهله که جی شوق و هیجان دنوا گل عرب ده نخاسم دنوا مشرکه مکه ده آنی بو میدانه براستی مرا کارور بیجی لمکه تقویما پله خجنو دراست کردن لمکه تاریخ جنه و دهات نویساندن چونکی اما انشالله دندر صحبت خود ببینن که مسلمان بونا حضرت عمر نخاسم در یه چاقک گرتیه در یه چاقک نه اهل ایمان رو بکریه اویا به پیوا گلک اصحاب پیغمبر علیه صلات و سلام جی اما تأیید بکن چاوا در یه چاقک و بویه در یه چاقک نو دست پی بویه و یه بود دست پی ام بیجن ایجا مجادله نو خوش بله يعني مسلمانتي حضرتي حمزة وعمر يعني خرابرجر أو كما كورمانجي لتراتورا كورمانجي ده يعني مؤمن بشوق بون بعشق بون إيجا عشقا خديت باكين يعني وها زاني بون خديكي واتشي بون نما أم بونا جوجك أم بونا قوتك أم بونا هنك سيدا أم جيبوان رتنگو فرح دبن بشما حتى تماشاوانه ما تاریخ اسلامی و قرآن پیروز تجاری کردن بیر نابه هر دائم زنده ای بنر انا دمام مکه دما او ازیت و اشکنجه متانی زمان و گهداره ما تماشاوانه ما گهدار دکر دروحی ما دی تنگاسیه محقق دی زمانه ما دی آنینا زمانه ما دی تنگاسیه کبو بفراهی ویدم چهام تینن زمان دلی مفرح دبی و تنگایوان رجی تنگ دبی حتی حربا خندقی امی دم محزوم ببین بلکی هسر شاوه ما بنقطن فقط پشتی خندقی جی بدلکی فرح بعزم و قرارک بهتر انشالله تاریخ اسلامی هم امی بین زمان هم جی تماشاوانه ما و بذوقك بهتر لفي تاريخي قهدار بكن جوه لدي ما قو براستي جي تقويما لمكي جنوب پله خود نویساندن تاریخ جنوب دست پیدا کرد باجاره مکه دی چونکی باجاره مکه هر روزا درباشت بو شر و مجادلات دنابینا حق و باطل گرد بو کینو بربریا دنابینا قریشیا دی زیده بو مال جهف دکتن ایل و عشیر جهف بلاد بون پانیک دکت نوا مزن قوما مزن عشیر مکه اف حال مجی عمره کره خطاب جی تبلی هف کربو عمره کره خطاب سبب وانا سر سبب وانا هاو ادرسک ددید او ادرس جی پیغمبر اسلامی بو یعنی لگوری مجی عمره کره خطاب وجودا شخصه کی جناوا خلق مکه رابا اف تبلهوی اف بربری اف نیارتی اف نقنجی جناوا انسان او رابا او جی محمد کره عبدالله صلی الله علیه و سلم بو جبر وی که جی سالا نبوت ششا مها ذی الحجه پشتی مسلمان بونا حمزه سسه یا جی هفت روزا عمره کره خطاب شور و چک و سلاحه خود پیچی جلی خود لخود که خوینا خود خچابه خود و با آرمانجا پیغمبر اسلام شهید بکه بکوشه به حرس جندر مالا خوده جندر مالا خود سر سبهی درد که لپیغمبر علیه صلات و سلام دگره دمکی لگور تخمینی وی لگور گمانی وی جوات نی بره پیغمبر دچویه و بچالوان جواتا بگریا لکی جان جواته لکی جان جوینه لقایی پیغمبر علیه صلات و سلام ببا به آخافتن بشتغالی شوره خوا و درخستا سوران دبوش خوا شوره خوا
و درخصتا و پیغمبر علیه السلام دجیه ده و شهید بکرا عمر لرسول خدا دگریا دوی کلی که ده دبی لقای نعیمه کره عبدالله دبی نعیمه کره عبدالله انسان کی به اصل قریشیه جمالباتا بنوادی یعنی جمالباتا عمر مروه حضرت عمر دبی دسالا هاتنا وحی یکمین ده نعیمه کره عبدالله ایمان بخدا و رسولی یعنی بو فقط مسلمان بونا خو و شرطی اشته بو و شرطی گرده بو اوی تقدیق پیغمبر علیه السلام بو سیدا دناوا خلق مکه ده گله کسا ایمان آنی بو مسلمان بونا خو هنکا اعلان کرد بو هنکا جی و شرطی دگرد عبادتی خو جوانا بدزی دگرن لپیش جاوه خلقه ند کرن چما؟ چونکی پیغمبر علیه السلام پر اهمیت دایه ویکاری پر اهمیت دایه حرکت هنک انسانی و شرطی بن نوا انسان وانا دگریا خبری اشراف قریشیا پلان اشراف قریشیا جبو پیغمبری اسلام جبو دوزا اسلام جبو مجاهدی اسلام گوداتانین وانا کم دکرن ایواری بشکل کی بدزی دگیاندن پیغمبر علیه السلام یعنی استخبارات پیغمبر علیه السلام قال لك أهمية داي چونكي دي سامي دي حديث جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي زانينا قوتا دجمن نوية زافري زانينا قوتا دجمن پلان زانينا پلان دجمن نوية زافري پیغمبر عليه السلام جي دخست جنز دي جي پلان دجمن خو خبردار به حتى آبه خو عباس حتى فتح مكي حتی بریا فتح مکه چند ساعتا دو ساعت سه ساعتا نهشتی مسلمان تیا خواهش کرده بگه چه تشتی دهندر باجاره مکه ده چه دبو عباس راپوراوی دگرد و پیغمبر جه خبردار دگرد پیغمبر علیه السلام جی لگور وینا تدبیر خودستاندن نعیم بن عبدالله جی یک جوان کسابو عمر دگیه نعیم لقایوی دبن برید لقایی هف دبن فقط دبی عمر دبن نعیم نیتا عمر فرق کرد تدی انا انسان جبو خرابی که در که برید مرف لقایوی ببه مرف نیتای فرق کرد روشاوی مرف فرق کرد دبن نعیم جی فرق کرد جرگو گو ای کره خطا و ها کل تو بحیرس دمشی دبی گو والله اوی گو زمان دریجایا الهی مدکه اوی گو باف و باف بیده مبکم عاقلتی ایتهام دکه اوی گو دبندی خستن نابینا قریشی اوی گو خوب خمه کرنه نیاره هف دی باجاره ما دی جین نخوش کرد ازی هرم وجوداوی جهولی راکم ازی بکو جن بنا روی مکه چخواست خوش بو روژه وی بروش ای بری ای بوری وی دی سابسر لیدواله دبی نوعیم لرزی يعني جكير دلوي اشياء فقط دبين نهجت عمر ويقماني تدبكي نهجت ويفرق بكي دبي او جسارت وجمدان بونا خا واندانا كر وما توي بكوجي اشتهي قبيلاوي زاريه هاشمي ومطلبي اشتر قبول بكن قي كسكي وقت تنه دبي غوزي بكوجم زاره هاشمي ومطلبي تشدكن برا تخسير نكن چيش دستي وانتي برا بكم وال هولي مع الميدان ما دبي نوعين فهم كرك بوير يوي نسكنان فكري جوزي شاو بياب سكنين دبي جو اي لاوي خطاب مادام تو خواس مردو ميرو مرخاصه تشمار محمد بكوجي هر تو مير خو فاطمه بكوجي و زوايه خو بكوجي زوايه سعيد جي خو فاطمه جي امام بيانين حق تكاري بهروان بكوجي يعني ويج هدفي سطر مش خست ويج هدفي ذقرين وي هدفاوي يعني جبو مركزي محافظة كي أزبي شاخ بريوي خست بريوي تخ هدفك دين يعني تفرد سيدة عجب السبا ومسلمانا كر نخير سيدة يعني هدف جهرت حضرت النعيم دبي عمر جارك دل رزي شاغا نافي خواخ ونافي زوايا خوا سعيد بهيست دبی جارکی ده لرزی و دبی ما گوماچی بوی زاوای مخاهمه دبی نوعیم جر مثلا گوالا زاوای تسعید و خواهد فاطمه جی
ایمان خدا و رسولی بیانین هگر تو میری هر وان بکوشی دبی عمر دفجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بردا راست برای خدا مالا يعني افتشتكي يلكي معقول بو سيدا يعني هو بله كي سيدا. يقول يا ام هي نكارنا اخوة ام تشاوز راي خلكيبن بله بله يعني بفي هدف في سياسة النعيم عيني وكا د بيشيا صحبتي مدجي بله ولا سيدا. سيدا وكا مسعودي كوري نعيم هذه نقله بله سيدا. او جيك يهودية مسلمان دبي بله سيدا. ده حربا بله سيدا. خندق هذا او شيء عيني ولو يعني اتفاقا مشركة خرات كي ومسلمان بسبب في بلانيش دي هنا زافري طبي يعني اليكاري في دعوه خديها محقق خدي اشالف عيارت كي فقط نعيم جيد فردا حقا خدمتك ما ظن كري يعني بله سيدا. تمام سيد سيدا دبي عمر دفجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام برده راست برای خود ده مالا خواه خواه دبي كيلي كدجي دبي لمالا خواهوي خبابه كره ارت هبو دبي حضرت خباب سورته تها نه دا كتبو سورته تها نویسکارا يعني كاتب وحيه لسر جاوكي نویسان دبون دبي او جو دستيوي دبو سر قماشكي ودبي لمالا فاطمه وسعيد سورته تها جوان دخان بهفرا مذاكرات كرن وانجي جهداريا خبابه كره ارت دكر دبي دمكي عمر بحرص در ويتك في مالا خواها جدر في دنگي خوندنا قرآني دش عمر كره خطاب چاغا دنگي قرآني حس دكي حرصاوي زيادة دبي ودبي ببعنا بدريد كفي دريبت كي تابي دبي چاغا دبينن عمر تي سعيد وفاطمة خباب وتشيرن قوزيك مالدي دبي بشرة عمر دكفي هندر و ایریش یوان دکه دبی کاوچو بود خان دنگک هندر مالا ود دهات دبی دکنا که خواهی مکرنای سعید زوایوی شکر آبیوی سعید بن خطاب سعید بن زید بن خطاب دبی اوجی مکرنای دبی متشتک ندخند فقط دنگ شبوه عمر جاره که عمر بیست بودنگی خواندنا قرآنی سورت طه دبي عمر هر در زوري الوان دكي حتى الوان دخه اول لزاواي خدخه سريوي دشكينه قرابي ويجي دبي چاغا سريوي دشكينه فاطمه خب سر زلامي خد دابيجي دبي لويجي دخه سريوي دشكينه چاغا سريوان دشكينه فاطمه جي زلامي سعيد جي راد بن سرخه ميدان جي عمر كره خطاب را دخينن دبي عمر ما امام خدا و رسولی وی آنیه ام قد جباوریا خو جیونا گرن ایدی تو چی دکی دسته تشتره و اف میدان خواندن براستی جی دبی پی و باسکه عمری کره خطاب دشکینه و انسان تعرف خوینت که ترست چه بله دبیش هلادن ده عمر فهم کرد و گزلم و حقارت لخواه خو و زاوای خو کریه چها خواه خو و زاوای خو دنوا خوینت دبینن دبی براستی جی پوشمان بو بشفقت ببرگر لبروانگر یا و دبی پوشمانیا خواهی ifade کرد خواست دلیوان بستینه گو از پیمان دم و از سوزه دم و او تشتک و دخان بینن از الی مزه بکم از تشتکی جی ناکم شو مرقای قرآن چی بود؟ مرقامه هی کاو چی دخان و تشتکی حرک بار یعنی آقجی دخان کابینن از سوز دادم از تشتکی ناکم دبی خواهی چاقا یقین کرد عمر تشتکی ناکه دبی گوتو انسان کی نجسه مشرک جی قرآن دبی جی نجس نکارن راهجن قرآنی هر خوابی شو غسته کی بسینه امی تشتکی متخوان امی شانی تبدن عمر کره خطاب دبی جهده در غسته کی دسینه تی دیسا مالا خواهی فاطمه او surete ser parça kumaşi nevisandi yani surete daha dedi deste Ömer'e kore hatab dedi deste biraya kha dedi Ömer'e kore hatab ra dedi surete daha jiseri hatabini dukhine Seda surete daha un hazzikin çima bandor ser Ömer'e kore hatab kiriye Taha Resulullah Aleyhisselam Beli ev surete mübarek seyda jiseri hatani davyawe çağa Ömer dukhine şuha xar dibêjî
اف چقاس کلامک خوشی کلامک حرک باره چقاس کلامک بفضیلته خواهی فهم دکی گچروس کنه دل عمر ده شوق دانه چروس کنه بکتنه اف صورت کریمه گو پر تأثیر لسر عمره کره خطاب کربو جبر گو لسر یک بنا خدات سکنی یعنی لسر باوریات توحیده وحدانیت خدا لسر یک بناوی لسر قاصد بنا پیغمبری اسلام یعنی قاصد بنا حضرت محمدی که طرف خدا ده قاصده کی ناقانه لسر ساق بنا پشتی مرنه لسر حشره دیسا دو صورت ده در بو مثلا پیغمبری بریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام درو و بختیه لوان هاتبو کرن و لهمبر وان درو و بختیه برسوی جیده دو خدا عز و جل برسوا گل همبر وان درو راست ریا راست کی جانه برسوا جیده ده دیسا و هنگامه دو وصفه پیغمبرایی و تبلیغ و هشیاریه دو صورت جبر گوته بیان کرن دو صورت دیسا صحنه قیامتی کشاندنا حساب او روجا محشره منظره محشره صورت بتیبتی بیان دکه تالیا صورت جی توصیه صبری خدا عز و جل لپیغمبر علیه الصلاة والسلام دکه پاشه به هنگ فرمانه الهی ده صورت دقده تیبتی اف صورت لسروان مرسلات سکنی ام مرسله جی جو عمر جی نزیک و علاقه دار دکر براستی جی باندور تأثیر لسر عمر کربو جبر وی جی چاغا عمر وی صورتی دخینه شخواه خوره پسنه وی صورتی دیده چاغا خواه وی وان گوتنا دبیزی افدن در خبابه کره ارد جی خباب جی بهویا جی وشارت بو خباب جی بهویا گوی عمر گاوک دب پیشت باوش جی خواب شارت بو درد کوه دشل جمعیت سکنه دبی ایلاوی خطاب دبی والله از دو لبار رسول خدا رونشتی بو مدید اف دعا دکر پیغمبر علیه السلام دسته خواب کربو دو گوت یا ربی تو جهر دو عمره کی مسلمان بک تو دل عمره کی بی اسلام نرم بکی بریا عمره دی یعنی بریا خالد ابو جهل بگهجی پیغمبر زود دشخور ایمانه خدا و رسولی ببینه دبی اف بیوه حضرتی خبابشی او چروسکا پرواز دا بود دلیویده بهتر شوق دا پیتی بهتر مزن بو او شوق و دبی گوکا پیغمبر لکویی من ببن باوی پیغمبر لکویی دبی دی هم سعید هم زید هم خباب فهم کرنگ عمر و هر ایمانه بین تابی دبی او نچون عمر جی نزانی بو پیغمبر لکویی سویزو در کتبو جی راست در کتبو پیغمبر بگاریا چونکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایشه خواه به سیاست و زانابون دکر خونونی جوینا خواه قنج دانی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالا خو بده سیدا باخانه کی دولتا شرکه نزانی بو پیغمبر لکوده هیوره چاغا مالا ارقام به مجلسی هلبجارت بو بزانابون کربو دیگل 6 سال در باس بو دیساجی نزانی بو تبلیغ و ارگوتلنما خو یعنی هونین و زانی جوینا خو پیغمبر لکوده که براستی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیاست مدار هری مزن هری مزن او اوگو دبیجن پیغمبر سیاست نکری پیغمبر ناس نکرنه پیغمبر علیه السلام سيدا إجا والحاصل دمام مش برجو هندك ما متخازن حضرت عمر مسلمان بقين پیغمبر بله سيدا براستي سيدا دبي خباب حضرت عمر دبي هر پیغمبر لمالا ارقامي كره ارقامي حضرت عمر را دبي تبو پیچانا خو شوره خو قواني خو راست بري خد مالا ارقامي كره ارقام دبي المالا ارقام جي ديگل جی کی بلند بو کسکی نزانی بو هر دائم دو حارس لبرداری بو دو بکشی جبو تالوکنا حارس بشوپینن چاقا فرق بکن پیغمبر و اصحابه هندر مالی جی خبردار بکن اوش تدبیرا خو بستینن یعنی اهل کفر و شرکه وان ده غافل ده زفت نکه ده بیجاره که حارسا
يعني وان بكشيا ديتن نوبت دارا ديتن عمر كوري خطاب تشكو سلاحي ويد بردي وتي برد هاد جاشتي بردري دبي بلز دچن جنب پیغمبر عليه السلام دبي يا رسول الله عمر لاوي خطاب هات ام چبكن دبي اصحاب پیغمبر لحظه كي لرزين ترسيان چونكي فرق كرن عمر بسلاحتي وبرجي قرناسكي قريشياي ميرخاسكي وامبو فرق كرن جبو خرابي كي هاتي دبي كيليكا كي الهم نارين ويتشبكن دبي جنافوان حضرتي حمزه بزيا شوري خو جو بهلن لاوي خطاب ازهرم هك جبو خرابي هاتبه هك جبو قنجي هاتبه ام قنجي بر معامله بكن نا والله جبو خرابي هاتبه بوي شوري خو دبي شوري خو بلنكر بوي شوري خو زي شوري بلي بكن بلا فقط دبي پیغمبر عليه السلام مداخله كر جو اي حمزه تبسكن ازهرم پیشالاوي خطاب گجبو قنجي هاتبه امي قنجي بر معامله بكن گجبو خرابي هاتبه امي ان شاء الله امي بزمانه جي فهمدك امي بر بشتغلن دبي پیغمبر عليه السلام اوچو پیشا حضرت عمر فقط دبي تبع اصحابه بهيجان الهيفيا عمر بون قالوا يشبكن دبي پیغمبر عليه السلام دري وكر چرگويدي سمال سر حضرت عمر بود تدي عرب سمال الدين سر دسمال كي دبي قوزيا سمالاوي گريدا سيدا نوا عربات هيجي هي چاغا مره هيوي رجي جكي بكي مره نخوازي بخواز کار کی بكي جي نخوازي جبو رجا مره بي قبول كرن قوزيك سمالاوي گريكا كليد دبي پیغمبر جي گريكا القوزيا سمالاوي خست يعني جبوك خشري محافظه بكي او جوي پیمانه بده دبي گوما اي لاوي خطاب من چي دوزيت كن يعني تندر مالي خود جي قي امي جبر ونه هيورن دبي گو يا رسول الله از هاتم ایمان بخدا و رسولی از هاتم ایمان بخدا و رسولی بینه دبي چاغا ورگو بله سيدة دبي پیغمبر عليه السلام دبي تكبيراني بله حقيقة تماشاواني عزيز يعني مسلمانتي حضرت عمر اف دين احيا كر اف يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج كو اغلب اصحابه ظن دكرن كو اف دين تماميش اورتي رابل همبر و دجواري و دجمنانتي مزن اما ربي عالمي دعاء پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام قبول كر و اف دين بعمر لاوي خطاب دستكر و آلي كار كر اف حقيقته اف دي حقيقته ديرو كي من دزانينغو اف دين بخودي نامني محقق ربي عالمي ولو جناف كولا ولو جناف كتيا ولو جناف مالدارا ولو جناف اشرافا وخوديج في ديني درخي محقق ده هر دمدا وخودينا في ديني تشبكي فقط شرف امازن لبا خودي ورسول خوديا خودي بخوازي شرفه بده كي تكسك نقارب بزور شرفه الدبكي بدست بخي شرف هدايتي دست خودي وعيد خودي ورسول خوديا ساعتها خوش بسيدة خودش ورازي بي إن شاء الله استغفر الله بله تماشاواني عزيز حتى برنامه كدي بمن خير وخوشيه دا رب العالمين مش خير وبركته أصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام واستير كي آزمانا ما جواب بشوق نهلي بركته ومحروم نكي حتى برنامه كدي بمنات خير وخوشيه دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته